Selamat pagi, Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ay maijalo hita, rigapan sigano pari bata, bani panurang sogot nerion, pasada hita uhurta, martonggo mahita. Ham Tuhan na bata Bapa namin na marhabang senang kuriatos. Terima kasih puji-pujian maisombahkon uhur nami kubamu. Bani ganup biar layakmu na ijalohan nami sa ganjang ni borngin kon. Ijagay iramot kon ham daging pakonton duy nami. Jana bani panorang suguton. Isukup kon ham malas nyuruh apa bubuh na baru ban nami. Ibagas na laho mandalani perguluhan nami sa ganjang nyeron. Asimarhite hatamu, torangi hampul apa pikiran nami. Asibani ganup tanggung jawab nami sa ganjang nyeron. Tetap mahatamuin nagabi oncolan ni hapor sayon namin. Amen. Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ijapen na siya marianan bani panorang sogot nerion. Nabo isisehan namin marhitehon ni channel YouTube on. Rigapan si gano pahari bata sa darion. Hari Jumat tanggal 20 Juli tahun 2022. Ay tersurat bani buku Yohanes bindu 10 ayat 10 na makatahon sunod. Rope panako, pitah nalahu manako, na manayati apa mangagulo hasa. Roh doaw asidong haguluhan bani silea, anjaha marlobih-lobih. Bapak Inang nulungan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Totu bani panorang sogoton ibagas malas nyurdo hita boy tene isi sehanami marhitehon ni rigapan sigano pari bata bani panorang sogoton malas nyurta lang halani boy tong itangar hita hatani ne bata marhitehon ni rigapan on tapi di atas ni haganupan ay halani mangahap kita tongtong sonaha nay bata marmudu-muduhon hida marsarihon hida rosi pabasahkon hida kumbadi bagi-bagi ni parlajuan sonay age hamaholon apa parutolon ni parguluhan nenupakon hita ari lopus ari. Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Gambaran parguluhan ta sigano pari ipausi doay tene songon hulanan ni biri-biri jana Tuhan Yesus do nagabe parmahan bata. Takas tumang isobot marhitehon ni rigapan sigano pari bata. Bani panorang sogot niya riyon. Bahasa ibagas parguluhan ta sigano pari adong lutong na mangintip janah na membuat hautungan kumbani biri-biriin. Ay maasi isobot Tuhan Yesus panakko do ay. Artini panakko ay mana membuat hautungan kumbani biri-biriin marhitehon ni na membuat ambuluni jana lang isarihon biri-biriin halani na ponting bani ay ma pita ambuluni biri-biriin duhasa jana na ikoran pe panako pitah membuat untung dohasa iya jangan ko si dapat untung kumbani ambulu ni biri-biri ay isayat biri-biri ay janah yago koma age biri-biri na adong ibagas hulanan in tapi ibagas permahanion ni Tuhan Yesus hulanan di biri-biriin age pinamumbur, age pinamerong, age pinajurgit, age pinaburitan, haganupan, isarihon do. Artini ay Bapak Inang nilungan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Limbaga on, lambin patotapkon uhurta, ibagas na mandalani parguluhan ta sigano pari. Porini petongon ididah kita, bagi na masa ibagas parguluhan taon, tapi anggo sanggah
manggulo kita ibagas parmahanion ni Tuhan Yesus. Seng onggatene Tuhan Yesus membuat utung humbani halak na persayain. Tapi marhitehon ni kehadiran ni Tuhan Yesus itongah-tongah ni halak na persaya. Ijay do tene Tuhan Yesus sendiri pasirsirhon haguluhan hubata. Songon sa halak parmahan na tetap sari hubani biri-birini. Sonay mahumani Tuhan Yesus sari hubata ibagas ganupan parguluhan ta si gano pari. Songon parmahan na mambubayi biri-birini hubani sapalan na mombur. Sonay mahumani Tuhan Yesus selaku parmahan na madear mambubayi kita hubani hidup ni hurni nebata ase gabi jupakan haguluhan si sadukah ni dokah ni hita. Jana songon sahalak parmahan na mangalai musuh na buhay mangago biri-biriin. Sonay mahama Tuhan Yesus ibagas parguluhanta mangalay haganupan si mangago na buhay mangago hosahta ase aman hita rapakon Tuhan Yesus jana jupahan malas niur hita. Halani ay bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Ibagas sa darion patotap kita makomitmenta, patotap kita mauhur apa pikiranta, ase ibagas sa ganupan lakwanta sa ganjang niarion, totap matene, berehita, rumah tanggata, berehita, huriata, berehita, dirita, ase totap ibagas parmahanion ni Tuhan Yesus. Ase jupahan haguluhan hita, ase jupahan malas niuhur hita, jana ase totap ibagas gugok na kumbani na bata hita tongon mandalani guluta si gano pari bahen hasangapon ni na bata. Amen. Martonggo makita. Terima kasih ma isombahkon uhur nami bangun Tuhan bani hatamuin nadop paingatkon patuguhkon rosi manondangi uhur apa pikiran nami. Alane Bapa ajari hamhanami sa ganjang niarion ase totap iberehanami diri nami totap ibagas parmahanionmu ase marhitihon ni parmahanionmu matongon Bapa lambin marguguh kanami makorjahon horja nami sigano pari terlebih maay Tuhan ibagas nalaho makorjahon harusuh ni hurmu bahen hasangapon ni koranmu ibagas goran nakmuton Diyos Kristus Tuhan nami jalam rapakon tonggo namion. Amen. Jalo hama pasu-pasu kumbani Tuhan na ibatata hidup ni hurni Tuhan ta Diyos Kristus pangkon holong ni ate ni nebata Bapa apa persoalan ni tunduy na pasing ma na makasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mo ba't taganupan? Bapay nang nilongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Andohar masa ganjang niarion, lambin mangahat kita, na ibatado tungon, na marmudu-muduhon guluhta, na marmahani kita, asidas kita, hubani, malas niur, na manongtong in, na pinasirsir ni nebata, bani haganup halak, na totap, martingir nihur, bani Tuhan Yesus, anak ni nebata, si paluah kita. Shalom.